Killa Bagma constituency ni Tipra Motha dalbidal sanmungo Tipra Motha Land Allotment Committee pal baksake koiblai yafa laika Killa block BDO Sri Dalbidal halamni thani o sanmungo tamotong tamoni deputation rani nangkha sawi khanarikha Land Allotment ni chairman Subol Jomatia Balai hambai tini seng lukurok ne land allotment highway te lukurok by klai seng deputation roka o deputation romano sini BDO Killa RD block ni boyasaka yasawe bo kusuk bere moro hornai mono bo kog roka te seng dabiti samani point kaibre dabiti samani om balai nangmani dabi omorogno immediately samusar laine bangu seno bo sobanai nei kog roka o am saiba bus kedag romoi jingjalang tomoni lor allotment tuibe o hano tuyo bisi kedag ma rongoi 79 bisinis pore tabok jora hano jingjal kagya bonis kano kisu samung khlaijaka tabok kano non stop belai sakthar laifase non stop khlai sakthar laifane borok samung tangone naiya aboni bangu si yoglia ungi tini deputation bad dongi maroka o deputation ni bisingti borok tabo initiative nanai even sungno soboi samung khlainai chin lukurokni hani jingjal tamone bipagno solution langlai ni hi kogrong angkene Udaipur subdivision te Gumoti district ni land allotment ni chairman Subol Jomatia sini demand ek number demand tongo sini ha 1979 no joripung thangmani tabok su jora joripung ya abono tui jorip khairo ni engthung doi sini are PF khasland kwbangma hathaya phung tongo even chung dokhol khai tongka o jagarno chembumung khainani tei podre por government project phaiuibo jengno nangmani khatipuron rogani naiya om hairogno tui jeng tini demand khlaio deputation rok